amashimwe cyane twakira umushumba. Uretse gato nenge kubwa ngo umushumba niso muze mushimira abantu bakiriho kuko abantu ko barapfa muri iyi minsi. Chita nahaguruke. Haguruka pa. Haguruka. Chita ko muramubona. Chita yaramfashije cyane. Ako gicagira akamodoka kagufi. Ira modoka izingwe sanse. Ndango bazabaciramo. Uzokodeshe Merisa nivuduka zibiri kuzura. Ari kumwe n'umuvandimwe nibahaguruke ihagarike gato. Haguruka pa. Muri showbiz tugira ikintu bita uburyarya. Aba bantu ni inshuti. Uyu mugabo acuruza serikei imva. Chita ntaramubera umukiriya. Ubwo si uburyarya. Kwanza we ari ibintu nza numva abantu bosa bagahuza n'ibintu yicarire pa. Hari ukuntu uza wigana Uncle Austin. Bankubweraga twumve. Ariko azavuga iki? We asamuvuge n'ibyanganije. Azavuga ngo 102.3 Kiss FM, Kigali's #1 hit station live. Akira. Urashaka ngumeze gutyo cyangwa gute? Like that. Like I can sing like this. Umbyutse nakubona esubu onabamba you one day, baby. And love is my medicine. Thank you. Ariko Imana muze mwemera Imana n'umukozi w'umuhanga. Ntiyo kwima ubwiza ngo ukimena impano. Amen. Na manager Truce ari he? Ko ndabamenyera ku mutwe nawe uri hafi gakuba nka manager wawe. Manager nahaguruke. Haguruka pa. Hari indirimbo yo muri ADPR nkunda mushobora kuba muyizi muyimfashe. Ni iki gitumye ibise bigufata? Curanga papa. Ni ukomeza waga. Ni iki gitumye? Ni iki gitumye ibise bigufata ukaba wiyeje? Reka papa. Andromela vela. Hello. Ari kinti mani mbwiye papa. Uzoja rutabazwe.